Amuta me purutio me de ke koro reporter mo lela me kwako ngoa me otia tirete chimunu manunum jo ameromo abongwen nyurange kato ene do tirenyo koge ko epi me River Nile kakana me chok ke de bridge me pakwach report ko bino taka me elite ame bere taxi me yaile rakan tero wara ruam ubino tune winam me River Nile mana chok ke de boma me pakwach ento pi te molla duong me chele wumuyo ko duchote goro taka ko chidong ne tudiere kana me kiremo takano romo ngaj kire nyim nyu dok kire ngaj petiem report ko bino no yia obino wor kuna jame lar ko jama gem endo jo ame wor kire yia te dog lokaro ko cho yipi kire yia ame no gino wor kede report me okati kuna cha ame odiro ame buo ko bikum lele mo pin e bota logge mu yondo sp uchwalo chimunu no yia obino wor melar jo magameno tumo ko che chunpi ento jo ameno ti yia nacha te kwanyo jo bichele yota ento te dog lokero ko cho eyipi mano bino mio wel jo ame no do piu rwen kedgi uno do dako abongwen to liborem report ko ran ko ni mona tichu ken do me onra obina woro melar jo enak dog pite wot kedo kom tichu chele do me UPDF report ko ni mona no ti wi maroka ame pt ogoro ko yo magi kede jo kene ame put peonu kom gi utie kede RDC me area man Robert Abak kede report Robert Poyo Poyo ba mi wa nge ngwa metia ti yeri ani ya mono ko peria na wo keto dong inyo pakwat pepo kede navy kede tunga incident ti no ya yes so it is ya pimet sangi ni ubino anang wakati ya meng metu ringi lao eto escort no yiboto iroto hokena ko ametia nyi sa to gino cha hotundo ko ni baldong dunga teha teha eto report dong tie ni yo mago tigira ko ngi poro ruenyo ko amena magira mpera mo ko bichane to twala eto ngara kila me ko no era no tiu mi anye kanu ni yasin ya haya yasin mo bere gine me yura na me come por no ere ame alin respecting gertati kire dango ta der mo ame ye man ya kwa ye kingi dango tu yelle ento pod ginoro ya ber pod te pire chani poti level ti malo ko ira doping eti cha waye me pongo cha wadia me rawo ya ber ere ta ku Piri this time of bida dung lock the bino kero ko. I'm feeling wala do lock the la bisha lere enti. Gino temere chawadi. Kado ngoli ramu for about 6 hours to 7 hours. Eta ko ngo de yero ta ko do car. Eti kyani man dunga teha teha pa chue dunga teha teha. Yini ni ang ne pi ogoro jani chawadi. Joni because of to ha ta woti nyima jandu yakina cha bichero no to ha pi ogoro gyoko. Tiene to hameo ringo pecca to mete kaba office barakano katu diku no do più erobino ndo e più erobino ka Drevani unuo no reporter me komni Robert ke winya unuo reporter me ton tia komni dege me moñ uno abino kan me tem kwanyo jo nyu dege moro tuna yape podi foyo mi a reporter piano winyo ni dege numiri ya inaka songola ya no ta ne be bin rescuing Johnny eto podi kagi no sia mi winyo yo okay tien siana ti do adu cheno ko si ko isa dire me onu do danga jo me kanti bawe ku no so ke updating wa ngwa ti ye inyang ni taxi ni putu chung ka kaname no tu chung ye pi ka kare no I like puti ka kare no o luoro moro no tame chung kere kai nene yipi bucho nene ba romo tune da ke moro pi te mollo ko nyo kule luoro no petie luoro no tie ke de jo no te tani ko do ayot pi romo mollo ko per kai ne no kitame jo me rescue team woro ko kwanye jone be eto pi moro mu to bini force mora ka de neno go you don't hear any pelare and I to kill year was capsizing ko so go you like me you guarantee no o poi matek pi reporti ka ginoro keno nuere nyen yini ramo mit medde ngeyo o poi matek manono Robert Tabak Aradis men Navy district me chok